دخترهایی که وقتی دست به زنا میزنند، من از بسیاری طبیبها برکت بیابم. ما در حق طبیبا بسیار گمانهای نیک داریم که اونها را مقصد میبردن و یعنی رنگ همون دختری خانه میکردن، یعنی میدوختن و برده بعد مقصد شوهرش میدادن. بسیارش آشکار شد، بسیارش فهمیدن. حاضرها با پیش شوهر کردن برده با مثال میبینن. همین چیزها بسیار یک بدی ها داره، بسیار یک تلاطم ها داره. یعنی شما در گناه یاردم میکنید. در داروخانه شفافرما داروی گیاهی از اختیار شده هستند برای بزباله شدن، خراب شدن، برای درد پوچه، میون در ریوماتیسم و دیگر غیرها و همچنین روغن سیادونه تازش میباشه. خلاد نجیم حدیث پیامبر است که به غرض از مرگ همه درد دواهای رو کرده. تازه‌اش شما میتونید دسترس کنید. مایده‌اش هم هست روغن سیادونه را و همچنین از سمیمان هست و دیگر غیرها هست. ان شاء الله با باوری کامل میتونید از داروخانه شفافرما فرمایش کنید و همچنین میتونید به جای بشکه هست حجامه میکنن. بعضو همه وقت زنگ زنید ان شاء الله که خدمت دهید. یک مرد میگه من زن گرفتم، وقتی آوردم میگه در خانه میگه همین یک شب میگه با او زندگی کردیم. پگاه میگه همون بیماری روحی داشته است. دیگر میگه در دوام 3 ماه دیگر من فقط طبابت کردم. ولی در همین دختر میگه حاجی بابا یگان بهبودی ما نیافتیم. اگر چند میگه به خاطر خدا هم دکتری کردیم، هم گوییم که طبیبی کردیم، هم مسلمانی کردیم، ولی هیچ بهبودی در همین دختر من ندیدم. خلاص من با این زن چیکار کنم؟ اینجا چند چیزا رو آورده است که حتی میگه دیگه وقتای آخر دیگه میگه دستش قپیده هم نمیشود، میترسی و بسیار میگه مثل همین یک آدمی که هراسانه همون چشمش میگه دویم همون خیل است، دیگر عقلش میگه در جاش نیست. یعنی با این دیگه میگه امکان زندگی نیست. بعدا میگه وقتی من بسیار دیگر که ضروری بد شدم، مادر و پدرش گفتم که مقصد احوال دختر همین خیل شده است. میگه اولا گفتن مقصد دختر خوب بود، دختر ساز بود، یعنی یگان کمبود در این دختر نبود. لیکن بعدا میگه وقتی که من از نزدیکا و همسایا و خویشتواراش فهمیدم که این دختر مقصد بسیار بیماری کهنه بوده است، ولی از اینا پنهان کردن و دختر مقصد دادن و مقصد پدر و مادر که شاید که شوهر کند ساز شود. برادرای عزیز و گرامی، خواه مرد باشد خواه زن باشد، وقتی وی مبتلای همین بیماری ها می شود، در دین ما و شما در حال ما او را طلاقش نمی کنیم یا در حال مقصد ایدستی و بچه نمی بروریمش، بلکه یک زمان ما او را طبابت میکنیم. میبینیم که اگر در همین آدم هیچ بهبودی نشید یا طبیب ها برای ما خبر دادن که مقصد ای از بیماری های سازمشیدگی نیست و همچنان دعاخوانی های زیاد هم کردیم، همو پرهیز هایی که داشت مقصد، همو گوش کردنی های در گوشش از رقیه و دیگر هیچ بهبودی که نشید، بعدا برادر عزیز دیگر یعنی این مرد با این زن خواه این بیماری در مرد باشد خواه در زن باشد، دیگر امکانی زندگی کردن نیست. دیگر اینها باید از یکدیگر جدا شوند و دنبالی بگیم همو بیماری داری شو، همو بیماری شو باید دیگر در عقیب همو باشد. زیرا که برادرای عزیز از این گونه نفرها هم امروز اثبات شدگی است که وقتی فرزندم که بیاید این دیگه بیماری در مادر یا در پدر باشد، دیگه هم تا پشتی رفتن میگیرد. یعنی صفی این گونه آدمای بیمار با در جامعه زیاد می شود. چگونه ای که همین زن علاکه بگیم یک مشکلات برای خاندان ایجاد کرده، با دختر اینم
бо барои дигарон ин мушкилотро эҷод мекунад. барои ин падарҳои азиз, модарҳои хеле гиромӣ, дар ҳамин хел ҳолатҳо духтаротона шавҳар натиҳед, бачаҳотона зан натиҳед. дар ин хел ҳолатҳо шумо баъд айби ҳамура бигин, камбуда бигин. як бародари доктор барои ман гуфт ки як занеро овардан як духтареро гуфт хосгор омадааст, лекин баданаш пури захмай. бинен як намуди захмҳое ки ӯро мегӯянд табобатначавандаай. тоҷикои мо сангчамаразш мегӯянд. вақте мегӯяд ҳам хел оварданаш, гуфтанд доктор ягон доруа, ягон мақсад чӣ бошад, мақсад ҳамун ягон ампулай чизе бошад, ҳамира як уколшки ки як моҳай, ду моҳай, се моҳай, мақсад чӣ маблағе дар кор бошад, мо метему ҳамин дард айтанаш гум шава як шавҳар шудем. ҳарчи худо баракат яи доктора ки ҳамон ҳамин маслиҳатҳои моро додааст ки мақсад ҳаст доруҳо. ман мумкин доруи биёвам ки то 3 сола дар баданаш ҳамин беморӣ наёяд, лекин баъди 3 сол ин дарде ҳаст ки бо рӯй мехезад. лекин гуфтааст ин кора накунед, мо ҳам фарзанддорем гуфтааст. баъд ин дарде ҳаст гуфтааст ки ҳамиам гуфта бо дар наслҳо мегзарад. барои ҳамин бародарои азиз, хоҳароу меҳрубон, ҳар як нафар бояд ки ҳамун як айб, як камбуде ки дар он фарзандо ҳаст гуфтан дар кор. майлаш агар бо ҳамун бемориш ҳамун мардак ҳамира қабул кунад, дар шариат ман нест. дар шариат ман нест. барои чӣ дар шариати мо дидан бад гирифтанай? алан барои чӣ як хилвате кардан, якдигарро пурсидан, шояд аз айби якдигар, камбуди якдигар мо дар ҳолати мулоқоти аввалан бояд бигем, то пагоҳ нашавад ки ӯ ҷавоне гуфт ки ман вақте зан гирифтам, баъдан зани ман дид ки мақсад дар болои шикамби ман касали пӯста, яъне сафед шидагӣ будааст. вақте ира дид гуфт ин духтар дигар қатъи ман зиндагӣ накард. гуфт ман қатъи ҳамин мардак табм намекашад зиндагӣ кунам. бинен чӣ аҳволҳо меяд, чӣ шармандагиҳо меояд. барои ҳамин бародарои азиз ва хоҳарои азиз, ин кор ба ҳамаи мо шумо дахл дорад. дар фарзандмон агар чизе бошад, гуфтан дар кор, пинҳон кардан дар кор нест. пинҳон кардан дар кор нест. баъзе духтарҳоро бинен ба худшон дӯстдор доранд. вақте маҷбур як каса метемшон, ина саволе ки ман пештар хондам, дидем ки духтаре ки дӯстдор дошт, баъди хизмат омад, мақсад даст ба зино бо зане ки аллакай шавҳарш додай, аллакай бо ӯ зино кардан. инами як чизи бади ҳамин корҳои мо ҳаминай. вақте мо ора бояд ай дӯстдорошон огаҳӣ дошта бошем, бояд аз нафарҳоеро ки интихоб мекунанд огаҳӣ дошта бошем. яъне аз духтармон, аз бачамонам пурсем дар масъалаи шавҳардорӣ, зангирӣ. ҳамчунон вақте ки хосгоро ҳам ки омаданд, мо камбудҳошона ҳеҷ вақт напӯшонем, зеро ки ин чизҳо ҳама боз ошкора мешавад. ё мисле ки ина беморие ки меравад мебинанаш ба ин аҳволай, як мушкилот ба сари як кас овардан чӣ дар кор? ин шармандагишам бигем ё хиҷолатшам бигем, ин ба сари духтардорам ҳаст ки мақсад духтараш девона буд, ина гирифта оварданаш. барои ҳамин бисёр худо баракати ҳамон доктора ки вақте ин сухана гуфт, ман гуфтам бисёр баракат ёбӣ, гуфтам бисёр кори не кардӣ. мақсад як маблағе ки ҳам барои ту метад, ӯ барои ту ошам намешавад, ӯ барои ту ягон нафъам намебахшад, ӯ чанд баробар зиёнш ба сари ту меяд, зеро ки ту фақат як ҳамун манфиати худта фикр кардӣ, ту фақат як мақсад ҳамун нафси худта пешрӯ овардӣ. барои ҳамин зарарҳош дар пушташ ҳаст. як вақтҳо ман мегуфтам ки духтарҳое ки вақте даст ба зино мезананд, ман аз бисёри табибҳо баракат биёбам. мо дар ҳаққи табибамон бисёр гумонҳои нек дорем ки онҳоро мақсад мебурдану
یعنی رنگی همون دختری خانه میکردن، یعنی میدوختن و برده بعد مقصد شوهرش میدادن. بسیارش آشکار شد، بسیارش فهمیدن. حاضرها با پیش شوهر کردن برده با مثال میبینن. همین چیزها بسیار یک بدی ها داره، بسیار یک تلاطم ها داره. یعنی شما در گناه یاردم میکنید. یعنی وقتی که دخترهای ما میدونن که مثال اگر 10 بار اگر دست به کار حرام بزنن، یعنی جای دارن که میرون با مراجعت میکنن کارشون بود میشود، شما سببگاری همین کارهای مثال نادرست همین دخترها یا افزایش همین کارهای زشت شما ها میشید. برای همین در همه این مسئله ها برادرها و پدرها و مادرها خوب اهمیت بتین، همین چیزها را به نظر بگیرید. بعد یعنی انشاءالله در زندگی هامون، در آب و روحامون، در قدر قیمت هامون یگان خلل زللی بعد وارد نمی شود.